Wat la ka sorkar jela kampat bermena setia lanu ke election MDC kan long hakani ke jela kata hapo ke Artlik District Council ke Janja Hills pat ka Khasi Hills anda ke jingpen kre jong ke sing partai baper ke layak syai pat ke wai ne kita ke National People's Party ke babad ya ulah kam sensyar hakani ke jela la arsamoi kenti ke NPP hapo rambrai jerngam konstituensi kadang ab menta banyak penbej apa yang MDC bementa ubah berjob pengrob bad ubah kemfa mar beneng ubah dewi MLA barim jong karambrai ke National People's Party West Khas Hill District kadang ab ye ke jingga penbej apa yang ubah berjob pengrob ubah dewi MDC bementa bad MLA barim karambrai jerngam konstituensi ubah kemfa Sydney mar beneng nak benta ke tiket MDC haram rai jengam konstituensi haga MDC kebangsaan. Uba Macmillan Bersat ubadai Presiden ke NPP West Khas Hill District. Ulaya tu bahanong stoin konstituensi kidon arngur ke bepan tiket. Hendrai yamenta 4 la benrai namar udang ab ya UMLA bamenta uba Gabriel Walang banyo banya benbaik lang. Ula pentip bahamau cenderut konstituensi en yakunhi UMDC bamenta kata uba jigur mertong kat bah haram ra jerngam keseng kadang ab ya ka jingga penbei hapdeng uba bajob paduba kemfa mar baniang syu ula pentip ba barok lai teliki konstituensi kela tikena abai ban penying kertong andai karai ke syong haka state election committee